Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Andrew Shai MDC ke VPP na GHADC mendagsi tho diang ulalet ban Kyrshan ke jinyaki ke GTF haga jaga shong sha thangan u chairman ke GTF uba ban siudor nonglang ke balayat kendai singi haduk mentah. Uba Andrew Shai ubaderu unong yalam ke liang persha ha GHADC ula kerpa de ke Sorkar bakan pendam no tangi ke projek hadolem nong dumpong deng namar ke de ke jaga shong kisim kido. Ulang bakani ke jinyaki ke GTF ke de ke shisha bat ke badan nongrim bat namar ba kidei ki batrei na kabenta ka mariang kitip ha bat kidon ka jingstat halor kani ulaong ba ka Jingpyneh ka Sorkar bat umintri rang ba ka pen Shai ba ka don ka Eiei Lyndet ha kani ka project Wan kami bantu di Kyrshan jungi ya kan dia protes jungi Lyndet Foundation hajing ada bat ketiga resort mai wan snapa umlam kamtam lumpong deng ni kan satu jungi bang demand jungi ke datang di lumpong deng ni ro bilang gibu concern dengan environment dan ga ecological misbalance itu tengah jangan jungi Kyrshan jungi bana pentu ro ya Sorkar ba very genuine demand jong gi ni orang itip dari jidam kam jong ga environment ni hoi orang ngi siap ya tang kejin demand jong gi tang tolong pendek dan scrap lo tu scrap ma ya tu ka dilam tu baru tu kolong ba long shisha di migratory birds ko dan tu di bon gi kolong tu kata kejin man jong minta si ni ban ai Kyrshan ada gitu nomor ga help jong iro la dicariat dan kamban take step kono step lagim dan kono jing try lagim dan kono ka kam hang tol bong deng tep but I should go to ka simple kata tadi ikan le hibon bentah yang kita Eiei hibon ha andrengi bawan man ni ban support mar environment impact assessment gila kuno gila Shai baru kata-kata kan lo cinta dan tip ba ni lo bong deng de badan kam do tata ban penek jaga balance jong ka ecology dan ban support kita Tadi kalian jumpi, ibu bukan kerja. Ni rongin perkat aduk kan dia kan take time aduk kata aduk kan isni. Imut kan ni kan long ada kan dan consultation kan dan gayu, wah kan dan involvement. Namara, kono ke project dan pilih ke environment impact assessment. Ada always a clause pada dalam public consultation. Dan lupa kita public consultation kita itu kita lagi. Bukan poin dok kan ya. Pandai hadian bagi le di RTI jong kini ni dok kita kumdan gino kita. Sementara kejenin nga apa ke demand jong hilong highly genuine bagi long kilo latre lupa haga ke feel jong environment long beri long jing dan start nanti mengata ke feel long genuine the ada man ngam so so akan work what's behind the scene, who are the stakeholders involved akan ni ka mai kai jing dan kan ni kan something behind the scene baka penlong ya government penlong aduk kan ni ni ru untuk marda involvement jong gibreo banabar peladon involvement jong kita menunggu dan stakeholders santo dan pilih ini kung nila agi jaka jong itu uprin nabar ima unwan tor sini lagi wajib andre hagan ni ka bentaro baik tigi bo hantu gibreo jong ila sedang apa gi resort ke high class resort dan apa yang di local entrepreneurs jong ila nang to kita ro kena effect dia nak buat andre hang ni wan ni tang ban berkat saja ketiga environment ecological balance apa lo pendeng dan kam hang tu island ke belong gawe ke iconic apa ka state macam ni ndai ban island lam ka sino sonoro pada belong independent free of anything tu mulai labo ikan dok oh aja kata you go by the links records jong tu ong don some battery rai ba yo tu that's always a dot connection situ yo dan minna benong sign bar we have not asked for a detail jong kono tangan jinglong ada man ke jong government ni jong chief minister hi ka Pyni Shai there's something behind the scene kan ni jing personal mo ka jong kono ba you at stake ha ka ni ka project bolong ta